السلام علیکم ریڈیو پاکستان تربت توار میلیوں میں 5.4 کلو ہرٹز سرا باگو شما ترانگنگا ہیں دیوان پر شما سمباہین تک واردہ تک جلیل احمد بلوچہ ہوگاں کی موجانی سرا میں مروچی گی پینل آپریٹر یا میں تکنیکی کو مکار اور میں کیپٹن محمد اقبال ڈار ہیں تو گما انجینئرنگ مینیجر نصرت اللہ بلوچ وہی پروگرامانی نگرانی حمید شاکر بلوچے گئے مروچی نومبر ماہ ہے 29 تاریخ ہیں تو 2021 کے سال ہے مثلا 2021 کے سال ہے 2021 2021 ماگوشت جی 2021 کے سال ہیں اور اسلامی ماہ ربیع ثانی ہے مروچی 23 تاریخ 446 ہجری روز مروچی دو شنبے ہے مردے توکلا میڑے نیت کاراں وت خدا جوڑے نیت کسی اگاں توکل وکن خدا آئیے کاراں وت شرکن گوڑا پمشکا ای بطل بلوچن گشتا کہ مردے توکلا میڑے نیت کاراں وت خدا جوڑے نیت جی راستے حورے آگاما بچاریں چاگرتی ردا کہ زند وازینوں کے مردمانی بنی آدم میں یک زبانی ہستے اور ہفت قدمہ کواسو زاندکارانی گوشتے نو گوشگا میشیں کہ زبان آب و تام نام لذت چاشنی بدل بوان بھی نو ہمیں دے آگاما بچاریں بلوچی تا بلوچی بلے گالوارے وطی یک تامے وطی یک چھرکنی وطی یک لذتے چونہا اگر بلوچی ڈائلیکٹ آنی تو گاما چاریں تا گندے سے مزنے ڈائلیکٹ مارا دیما کہتے ہیں یکی آنی تو کا کوہ سلیمانی کہ سلیمانی گالوارا گپو پران کنگ بیتے ہیں حبر کنگ بیتے ہیں دومی رکشانی تو سہمی مکرانی گا میں گالوارا ماں گپو گال کنا اور بلوچی سیاہ گراہ بندے دے دا ای رکشانی کم ماں کارمرز کنے او گیشتر کوہ سلیمانی ہم کم کارمرز کنے بلے آگوشان کڑو بی اوٹ بی بیسا ڈاڑا پر ڈاڑا ای سلیمانی گالوارو رکشانی گالوارے اگر میں ماوشم بوشت بینند برو او منی پیروک یا واجی یا منی بلوک یا بلی یا منی ترو یا تری چونکہ مندے گالوارے مندے چونہ مردم زبرارہ زیر وانانتے ماوشن ترو آوشن تری ماوشن بوتک آوشن بیتک نو بوتک بیتک ٹھیک ہے نو جوسارا تو انگریزیہ بدل کنے جیس کے کنے گوڑا آدھی گالوارے بلے جیس نہ بیتے البتہ جوس بیتے مستی پا قصاص ہستی بزا آ مستی و مزم مردی کے چا وطی اما قدہ گیش بھی بیتے اشر نہیں مال مستی پا حد دی شر کہ وگنا تاوانی کند مستیں لیڑام وتی واجہ پجا کاریت ستر مست بھی بیتے بلے زانت کے منی واجہ کو جامے اور بائدند کے ارکس وتی اما قدہ پجا بھی آریت اور دگرے قدہ ہم بزان لیڑا کے مست بیت گوشند کے قصہ پجا نہیں آریت بلے ہم وتی واجہ زان تو یرن نوارتے مس کا گان سیاہیں بلے بوہے آتا رہے ای خبر ہم راستے بزا اسی مقصد اشیں کہ مردم یا شیپ شر رنگی و بدرنگی چارگ مویت ہیں اصلی چیز کمال بودو باشیں کہ بودن بزا میز کا گاں و سیاہ ہیں بلے گندگا برہدار نہیں بلے بوہی ساکوشو آتا رہیں تو ہمیشہ سیاہی و اسپیتی جلواناکی و زیبائی سبب نہیں اور شرمندہ ما دینترہ ہم انچے بطلو گپو گالانی سر کسی گپو تران ہم کنے ٹرپی کی سر ہم گپو گال کنے اور تازہ ترین ہم گپو گال کنے ما بیدہ یہ گپو جتے گت کہ گالوار او گالوار سر ہم گپو گال کنے او شما ہم مارا گوشت کت کنے کہ شما کجا گالوار ہیں تو شما کجا گالوار گپو جنے او یا گالواری ایرانی حد و حبیلہ کنگ بیت تو گپ جنگ بیتے ایران مردمان کنو راؤں کانو ای ڈولیں گپو بنتے نو بلے ابھی چریشیا جی وجدلو وجنا باتیں میں گلے گوشدارو کہت کا بلے میسیجاں کلوہن دین ترہ شنگت آلان کنے اور بندہ تا شمیں گوشانی نادر کنے یک وشیو زیبداری پر بندہ چی سودا چی گانا چی پیسر ماشورہ نمبر گوشنگو 0 سے 1 8 1 1 2 7 اب تو 4 6
5 سرا 0331811746 سرا شما ما اوتی کلو ہرائی کود کنے اور گوما ہمراداری کود کنے اوتی بہرہ مندی علمی وجدری کود کنے گوشدارے یہ وشیوں زیبدارے پھر بندہ شما کلانی گوشانی ندرے گوشند کے کیا بندرا باہود اشتیاری نندو کو مزن مالدار مردم بودتگ انچو کے مالدار یک میتگو دوار جاہی بوت نکند او ہما جاگا اما جاہ کے سرسبزو چراگاہ بیتے آوتی دوار جاہ ہما جاہ بار تو ہمیں ڈولا یک سالی وحدی بزام باہو ڈوکال بیت گوڑا کیا وتی مالا زوری تو دیں پکولانچے بند بیلارا دند ای دمگا سبزو چراگاہ بیتے کولانچا انگت گیتان یہ دیما بزام دیما یک ہونڈی ہست کہ آیا کیا ہے ہونڈ گوشن وہ امی گیتان سربرا مالو اشترانی بنجا او نشانی گندگ بند بعضیں وحدے مدتی گزید او بعضیں وحدی و مدتی اچھی رند ہم ای جاگہ ہے اما زمین مالو دلوتے لڑو اما پدوں میں رنگا بزان زر دیا جند او ای جاگہ گندگا کو مردوں زانت کے ای یک زمانگی مالی دوار چاہی بودتگ او کیا صدوے قصہ شما ہم زانے کہ ما بیلاہا بزن کیا ہے ہمراہیا دیکھے بازیں بلوچ مالدار پا ہوتی مال چارے نگا جہمن انتبان ہمیں دا یک روچے کیا او اما دابانی سادو دو چار کپن گو یکیا گندگا یکی دومی گے مہربندی گپن گوڑا کیا پا سادو آوتی ہورا بارت اور سادو ماتو پیتا یا بلکہ نا رضائی آہانی بیتے رضا مندی بیتے گوڑا یا رضا مات کنن او چکی کیا چا آہاں دا روچے محلت گی تو کو لگن کہ ما شما سیورے بسن تیاری بکنے من باہو لگن نو کہاں پر دیر گزید خیر یہ بلائیں کہ صحیح اشیاء ما بل بلے ما گپ جنگا آتے ہیں چونکہ زبان نسرا زبان شیرین تا جہانگیرین یہ ابر ہم راستے کہ شیرکن زبانی تحل زبانی چی باز بہترین بلے گوشند کے بعض مردمانی زبان کے تحل بیتے قرآن دلا مان نیستے کہ دلا کے مانوی یہ زبان سک شیرکن بیتے اور یہ چیزاں ہم اتارا بے پہریز ہے بلے چونکہ میں زبان بارا گپ جنگا تھا زبان ایک سانو حسری زوری تے اگر من دہی 5 سالہ بروان دیں پا کراچیا کونا من نی گوشک بندات کنا کہ نی چی بیتا کجام کاری وایتی مگانا نی ہنچی ٹکرے جنا کہ طرح وتی پیر کو سیر یاد بیت ای بڑے مقصد گپ بنتے کراچی والا ہنی وتی ایک اسٹائلی گپ جنگے بلوچانی ڈیلی مراما شیف کنگا بیتگا او چی بیتا آ بیتا بلخیر بعض انچے مردم ہستے ہیں کہ آوتی زبان سراپا روشان بننا کہ چلو ٹھیک ہی ماں فلانا علاقہ ہے مردوں میں اور ماوتی زبان انگتا بھی حال نہ خدا زبان بلوچی چرنگا بھی حال نہ بھی تے بلے سانو حسر آئیے علمیہ گندگا کہانتے اگر تو مشکے یا بروے سانگو سوری پہ کنے یا کیا ہوتا کار روزگار یا بروے ورتی زبان کو مشکے ہے اما چہرگا جنتے ہیں اگر نا تو شہر تو کا ہے شہر ہوتی ایک زبانوں گالواری بھی تے ہمیں رنگا ایران ہے ہوتی ایک زبانوں یا تی ایک گالوار ہے گو کے بلوچی بلے زبان چو دیکھے بندری زبان ماگوشا چونکہ تی گوادرے مردم کے سیاحانی زبان باز شرکنے اور باز تامدار ہیں کہ انی شما گوشدار کا بھی دیکھے ای وشیوں زیدار ہیں پھر بندہ نی دین ترہ ماشوارا پلانا ہے پھر بندہ گوشدار آئے نا یہ ڈولیں گپ کے سیاحانی ہوتی زبان تامو چاشنی اور لذت کو کہتے ہیں بلے چندے موبائل کلوہن تات کے گن میں گلے گوشداروں کے ماریات کا نگائن تے دامانا وجہ عبدالرشید ڈنڈاری تلک منتوار یاد کنگے اور نوشتہ کنگے شوقش کے زبان واقعی زبان تام یہ رگو ریشک سک بازان اور بلے یک زبان کہتے ہیں چچیں زبانیں اور چچیں زبان وتی ایک تامے وتی ایک لذتی وتی ایک چاشنی بلے مرے دورا ماں انچے مردوں گنا کہ مازم بودتگا ہم چچ کنا اور آہانی زبانہ چچے زبانہ در کے راست کشی ہو جاب رشید ڈنڈاری بلے توشے کہ یہ ایوے حبرے کے ماں بادے مازن مردم چاچے ماں بھی پرچے کہ ماں زبانے راہ رہا بندہ زانے عادت ایک عادت ہے اور چچ زبانی ہم آستے
तोतलापन उर्दू अगुशंती जी दिगे कुलोही अतका में गुले गुजदारों के सलाम अगुशियां सर मनाजिश बलूच जुबान सक बाज मजनिंद ओ गालवारे पर को तफावत हंसते जी बिल्कुल ई खबर हम 100% रास्ते अनवर इर्रू की कुलोही अतका लेकिन सर एनी अपडेट अबाउट रेडियो स्टेशन नथिंग इज इट मात्रामी गप्पा गुशे क्या नु तक चीनिस्ते जी सलामत बात है अंग्रेजी तो मैसेज को था मतलब हमेशा अंग्रेजी है जवाबदार शर्मदे गुजदारों का अंशु के माँ गबजन गए रेडियो पाकिस्तान तुरबते दीवाना दुका मैं बाजें गुले गुजदारों का स्थान क्या हमारा गुजदार गए यकीनन हमारा गुजदार गए अभी सबसे हमारा गुजदार गए और हमारा अब्दुल लतीफ दश्ती हम गोशदार गए मिस्त्री सरवर हम हमारा गोशदार गए मरुची जुनैद शाइतुम भी हमारा बल्कि ना गोशदार गए मबिते और सौ फिसरा ये कालिमा इश्क तगत के जुनैद शाही तुम पिए कमाशा वफात को था मदवा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये राउती जवारे रहमतन जागा बिदन ओ आइए पुष्पदाना सब्रो हाटीक बिदन आमीन बात व अंचुश बात एक बदले गुशे बतला चिरन पाछो मैसेज शमे कुलो होशो में टेलीफोन आनी मारा वदार अंका सी मारा टेलीफोन का नगलूटी तमे नंबर 0 से यक अश्ती यक अब 4 ओ शश पंच सरा शो मारा गुआं कूद कने टेलीफोन कूद कने मेगुमा हमरा तारीख कूद कने गुशंत के मोशपा सेट्टग नरियान नबित जियो मोश्क सतर बिसिट्टी आ नरियान गुशग नबी मोश्क मोश्केन आ सतर सेट्टुक विजन पर सेट्टग नरियान नबिते अरशे अरसहदारिये वती अम कद्दो हद दिन ओ चरहय ज्यात बूथ नाकनते मोती सोंटा सतर बुर्जा बिबरे भले मजन नबे और कंप्रोमाइज अरवादा कनगी एक दुहमी गप गोशदारगियां तानो योका ताना वती गप मन्नारी नगीने से चीजा अंग्रेज गुशा कि लिसनिंग पावर स्पीकिंग पावर एंड राइटिंग पावर ते तो कैसे हैं जिसके होता यानी गोशे की सलाहियत है तुका विविधते लेके की सलाहियत है तुका विविधते गोशदार की सलाहियत हम ते तुका विविधते दाके हम मसला किसी की वार का नगवे बनते उम्मीद है कि शुमा ये चीज सही चीजाने सरा हमल कने अगर शुमा नोदरबरो वानिंदे है और जोहद बेकने गोती किताबा बेसमझे समझे के कोशिश बेकने आयर और आयर लिख के हम कोशिश बेकने और आयर गोशा के हम कोशिश बेकने गुणा शुमा जाने नु बाजें चीज असा कि आ कांस्टेंट बनते हैं बाजें चीज हंसते कि आ वेरिएबल बनते हैं नो कांस्टेंट को जामें तो वेरिएबल को जामें तो बिलफर से महाल और हम शे के आ यकी जगह ये जमीन ने था कांस्टेंट है भले फर्द दिन था वेरिएबल है हाँ वेरी करते एक जगह ची दूसरी जगह सफर करते प्रोहेबिटेशन या प्रोहेबिलेशन ईशानी बारह अगर मवाने या इलास्टिक के बारह मवाने या मा ये चीज़ हम वाने गुड़ा ये चीज़ां तो का बाज़ चीज़ां चेंगे के आहानी कारो के सुची हैं वादे के डिमांड इलास्टिक के तो का डिमांड तय गेश भी बिते गुड़ा तय प्राइस ऑटोमेटिकली बुरजार होते हैं इलास्टिक बिते अगर तय यानी तय सप्लाई गेश भी बिते तय प्राइस कम बिते और डिमांड कम बिते निराची जानक भी के इलास्टिक ई रंगाकार करते बिलफर से महाल तई मुल्क के तू का ना है मच्छे ई मच्छ आमी ने वादा ना है सीरे न्यादे बिस्त कलदारा बिगड़ पंज कलदारा तरा अर्जानिया ताजा नारसी भले ओश के बीते आ चीज बल्कि ना ये तू का नबी तीन ताजगी भले पदा हम रमजान वादा या के बेपस समझता गुड़ा ये न्याद गीश तिरबुआन भी हमें नाहक की तरफ पंजा हो 20 कलदारा रस्ता अनुतरा में 7 पंजा या 200 कलदारा तरफ बिरसी तीन गुड़ा बिजा ये गानी मते ये हम हंसते और बरल शुमा टेलीफोन हम नको शुमा दीवाने तो का बाहर हम नजर तो शुमा कोनो हो मैसेज हम नेत कमा जोत कने के वती दीवाना आज दीवाने के मकाने आया ना रिकॉर्ड भी कने और टटु दामगा निसरा ए रिश्वे कने और ई दीवाना हम जोत कने के कने इंशाल्लाह पूरा YouTube चैनल का दीर वायदा चार का बियाल मबे सब्सक्राइब कना गो दे माशिंगो शांग कना लाइक कना गो घंटी बटना जनगा हम बियाल मबे मालोटिन से शुमा गो हमें कोलो हमें वादा हा कि इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा जिंदगी में दे पदे निंदक मस्कराओ कंदक में और अमी दुआए गुमा के अल्लाह तबारक व तआला और नादुआए के हस्ते और अल्लाह ताला तबारक व तआला आहाना वशो जोड़ो दुआहो सलामत बेका गेट वेल सून मा ये बारा गुशे अगन कसी है बुत्ते ने रोचे
zamarchi wadi bogeroche kuda ayi wasamagushe very happy returns of the day. اللہ گنجی رحمتانی باہٹ باتے یہ چوڑے درد رنج ہوگا مگنداتے گلو شادہ باتے. اجازت چشواچی. السلام علیکم.